Jong Kanchanpur Tipra Motha Block Committee nongi ke ha press meet saklai mo mia ke 5 tarik Juno je chini honorable EM Babaranjan Riang sakawo ke ha allegation tu samo mono journal ni rang 7 lakh rang chami ye je allegation tu samo abon te jong ke ha press meet mo phainsi mami ke siam ne namo bochini journal ni je rang 7 lakh chami mo aboni work order chintia to so abona investigation ke ha abo journal ni je maintenance samo abo samung ke 26 February 2021 mo samo aboni somoyo chini TTA DCO chini Tipra Motha sarkaro phaibo phayako chini Tipra Motha TTA DCO sarkar phaimol ke 10 tarik April 2021 se phayo ke sungsiat nema nangmo ke abo je samung Tipra Motha ni somoyo umo samuya BJP IPP sarkar Tripura rajyo BJP IPP sarkar chini ADCO administration by ke chalo tomuni somoyo tamo samuse abo chini Tipra Motha bai ba chini TTA ADC ni honorable EM chini Tipra Motha ni je kono pro bai kono সম্পর্ক করে abo umbaye abdike rang chami he umale completely coffee ke false allegation tu samse chini honorable EM ni sakawo mung hamya kenma hiye sorjondro kemsing hiye jong Tipra Motha block committee nongi ma saklayo inke abro je 7 lakh rang chami he mongko boro work order ni modewo total rang 9,98,687 rupees abo amount by kuno mil emokroi umbaye abdike false allegation tu samono jong Tipra Motha Kanchanpur block committee nongi jong deny keo abono jong তীব্র প্রতিবাদ জানাইও এবং নিন্দা জানাইও বদিকে যাতে পেপার ও ফলস এলিগেশন যাতে তিসানে তাংথো চিনি থাংহামানো স্পাইনি হিয়ে বদিকে চেষ্টা কে দঙেরাও বদিকে কপি সাইয়ে চিনি অনারেবল EM সাকাও ফলস এলিগেশন তিসাই মহায়া কিনি নিরাও যাতে বদিকে বিস্কামো তাংথো উমিব নিউজ কমপ্লিটলি ফলস প্রমাণিত মহা umbaye joto nai tongero ko information bo press meet saklai mong diye joto no masir pi